talangi min pusun duwe ngalo Kristus Raja. Angkatlah pintu gerbang Sinuria, maka bengket meraja kemuliaan. Talangi min pusun duwe ngalo Kristus Raja. Isekin Raja kemuliaane, eme Tuhan sim bisa, Tuhan si pemenang ibas perang. Talangi min pusun duwe ngalo Kristus Raja. Angkatlah pintu gerbang Sinuria, maka bengket meraja kemuliaan. Talangi min pusun duwe ngalo Kristus Raja. Isekin Raja kemuliaane, ia Tuhan Raja sinasali, ia meraja kemuliaan. Talangi min pusun duwe ngalo Kristus Raja. Alleluia, alleluia, alleluia. Ia meterang sinal sali kerina bangsa si deba, jana kemuliaan man bangsandu Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan ras kam, jana ras tendidu. Ogen iwas Injil sibadia nari rikutkan Lukas. Kemuliaan man bandu o Tuhan. Ibas sada masa seh mepaksana Yusuf ras Maria ngelakukan lakuan pembersihan rikutkan kai si aturkan Musa. Maka ibabana anak ku Jerusalem gelah ia persembahkan man Tuhan. Sebab bageda kap tersurat ibas kitab perintah-perintah Tuhan. Karina anak sintua dilaki harus dipersembahkan man Tuhan. Bagi pe ibabana kange man persembahan sada pasang dukur entah dua derapati singuda dengar. Rikutkan si itetapkan ibas kitab undang-undang Tuhan. Ibas paksa lid i Jerusalem sekalak dilaki gelarna Simeon. Ia kalak bujur dengan siir kemalangan mendibata. Jana tertima-tima ia nandangi keselamatan kalak Israel. Kesah dibata nemani ia. Ngatakan menbana maka lah ia mate.
adilangakin idahna Mesias siinggo ipadankan Tuhan. Alu ibabai kesah di bata, bengket ia ku rumah pertoton. Asum Yesus, anak sikitik ibaba orang tuana, kubas rumah pertoton, gelah ia loken manbana. Kai siinggo itu rikutken ajaran agama. Ia lo jana iangkip Simeon me ia. Ikatakan na bujur mandi bata nina. Genduari oh Tuhan, enggo isah kendu padandu. Malam ateku amina mate pe aku. Sabab enggo kuidah alu matangku jine. Penampat sirehna ibas kamnare. Penampat si isikap kendu man krina bangsa. Bali ras terang si ersinalsan man bangsa si deban. Gelah rehdah ikam. Meterang si mereken kemuliaan man bangsa Israel. Mamang ate Yusuf ras Maria. Megi si ikatakan Simeon karena anak Ipasu-pasu Simeon ia jenari nina man Maria. Anak enda enggo itetapkan di bata. Maka arkiteken ia enterem kala Israel guling entah petris. Ia pagi jadi tanda ibas di bata nare. Si itulak enterem kalak. Jana alu bage jadi tangkas mekrina perkuran si terbuni. Kam oh Maria, ceda pagi atendu, tempat-tempat itebak pedang pagi pusuhdu. Lit sekalak nabi diberu si enggo metuakal, gelarna Anna. Anak si Panuel iwas suku Aser nare. 7 tahun dekahna iar jabu, Anna enggumbalu, umurna genduari 24 tahun. Ia pernah nadingkan rumah Tuhan. Suari berengi ia muji Tuhan alur toto ras erpuasa. Asum Simeon masu-masu anak reh anak dahiri Yesus. Ikatakan nak bujur di bata. Jana itu rikena karena anak man kerina kalak. Sini mai warina Jerusalem iubaskan di bata. Kencadung ia lo kena kerina. Rikutkan si ia turutkan ibas perintah Tuhan. Mulihkan me ia kutana. Nazaret di daerah Galilea. Anak reh belina dengan reh gegehna. Pentar ia janah tetap ipasu-pasu di bata. Kata Tuhan, pujiin man bandu oh Kristus. Nandai Bapa turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Bas wari minggu enda sirayakan menda Yesus dipersembahkan ku rumah pertoton. Kakin artinya kel enda mengertina di bata reh mulihi ku tengah-tengah umatna dengan tading ras manusia. Enda irayakan 40 hari kencawari Natal. Yesus ipersembahkan ku rumah pertoton enda demi kai si enggo ijanjikan di bata. Maka di bata reh ngemulihkan ku tengah-tengah umatna dengan ringan ije. Nabi Malaki ibas ogen si pemena nggondai ningetkan bagainda nina janjina di bata sini darah mindu alu rempat bengket kubas rumah pertotonna. Malaikat perjanjian sini Arab kendu si tuhu nakal yang goreh nina. Tapi nina isekin ngenda ertahan tedis kunai ia encidahkan bana. Ibas padan sindekah adina ise nina jumpa petala-tala ras di bata enda gua pape mate kebiaran. Simeon ras Hana 2 kala ndai kala bujur
si bagikan kita bas Injil dai enda sangai baba Yesus si kitik dengar mis tandaina enda maka enda kap Mesias sireh ndahi umatna perpulungan na mulihi sireh ku rumah pertotoun mulihi. Alu persembahan Yesus ke rumah pertotoun enda dibata mulihi rumah pertotoun gelahna bersih derip badia. Dua ana kala si pinter enda lalap ia setia ertima nangdangi rumah dibata gelah ipekena mulihi gelah salu bagai pemerintahan dibata mulihkan pajak di tengah-tengah umatna Israel. Jadi erkitekan penegun-negun kesasi badia. Man Simeon enggoy diberikan janji maka dibata idah nama pagi supaya dengar ia mati. Idah nama pagi Kristus supaya dengar ia mati. Maka tupung ibaba Maria ras Yusuf Yesus kita enda ku rumah pertotoan guna ipersembahkan suai ras undang Musa mis tandaina enda kap Mesias maka mis yang kipna kain nandai Simeon sinalsal si jadi si encidahkan di bataman bangsa-bangsa si deban ras jadi kemuliaan man umat Israel. Endam belas Simeon tupung idahna ije idahna ibaba Yesus enda. Jadi kita kensi igejap kena tuhu itengan kena maka janji di bata enda engkau terjadi idemi. Kita kensi Nina Simeon ngendaikan dendenna puji-pujinna gundari Tuhan. Pediat dagai kawan duenda lawas ibas damai. Ngosoh pak sangku mate pela budalih. Suai ras katandu. Sabab matangku ngongidah keselamatan sirehna ibas kamnari. Si enggo isikap kendu ibas benananari mankrina bangsa. Mekap sinalsal terang si jadi sincidahkan kam kempak bangsa-bangsa si deban janah jadi kemuliaan man umat du Israel. Indam kata pusuh sireh ibas nari sini belaskan Simeon. Turang rasenina kekelengan. Kejadian mulia dibata ndahi dengan pebadiakan mulihi rumah pertotoan enda si tuhu nakel enda demi sikel ukur simbages manusia kai kini ate tedah manusia simbelin nakel mekap natap di bata endam sikel pusuh simbages Simeon rashana enda mewakil kerina jelma si metedeh nangdangi di bata. Kerina tinepa di bata. Kita enda makap tinepa si mahuli enda sikel ukurta makap ngidah di bata. Mesikel tuhu-tuhu kita jumpa ras kegeluhan makap di bata jinai. Maka di bata reh ndahi umatna dengan ringan di tengah-tengah manusia. Enda labo ibas ya tempas-tempas begu si kebiaran lang tapi ibas rupa manusia. Endam sini katakan ibas ogen si peduakan. Di bata sini ya ipikirkan umat bas padan sindekah enda di bata sindoh kel janah mon-mon enda kebiaran gundari reh. Alu tempas manusia si melemuk dengan dem kekelengan lah kebiaran patut itedehi makar kita kensis tu hunakal di bata la pernah
nadingkan umatna. Uga pe belinna dosa skala jelma. La pernah itadingkan di bata ia. Uga pa pe sialna kegeluhun seskala jelma. Ia lalap itemani di bata. Eindam subul keriahan man banta. Turang rasnina kekelengan. Simeon rashana einda ndat pengalaman luar biasa bansi ngidah langsung. Uga si mada kuasa einda demi pengarapan kala si ndeheras ia. Simeon einda jadi wakil kala si mehuli si badia ibas zamanna si ertima-tima nang dangi kerehen sekala Mesias si menai sada zaman si baru. Tapi dia paguh ia ibas erkini teken, tapi pusuhna ainda mon kebiar nengakang. Ya, adi bagai indang karena kegeluhun ainda digan ngekari reh si mada kuasa dai. Si nenges kala si banci empekena kerinana. Kala-kala si bagai indang ngasini tegu-tegu kesah kepentaran. Ras gegeh di bata. Makap sini gelari kesah si badia seh pagi ngasa maka datna ia lau kena ijumpaina sini tedehina. Kita pe sirkini teken bagai ngibas paksa enda mohon once kangkini teken sidah ku tatap lamhuli ku tatap ku jenda mausar ku tatap ku jah murdei ijang enda Tuhan dai. Tuhan lalap ras kita. Turang rasnina kekelengan. Wari raya Yesus ipersembahkan di bas rumah pertotoun enda nyahkan kita min gelah namin ikut min kita ibas pengalaman Simeon dengan mari si bagikan batiran kini teken ta enda man krina ise saja pe alu ukur si salang. Hana enda pe hana enda meskala diberu singgorulih singasup ikut ibas pengalaman Simeon dai. Maka hana pe menjumpai Yesus si sangai persembahkan ke rumah pertotoun. Jana enda pe i petangkas Simeon maka enda kap pengarapan jelma sinteram. Maka hana pedungna ikut ibas pengantusan si payo enda. Janah lebihan asangkan ya remeriah ukur ia pe rebelas nurikan karena anak maka anak kap Yesus Mesias man kerina kalap si ertima-tima nang dangi kepulahan Jerusalem. Sekali nari di bata la pernah nadingkan umatna. Pusuhta banci mendas siakap tempat-tempat lali isina kaipe. Perbahan kegeluhan ta simberat. Mungkin perbahanan dosa ta sirbanca gelap siakap doni enda. Doni enda tempat-tempat lalit ingan si sampat-sampatan krina si tukul-tukulan bana. Pusuh ras doni si bagai pe di batanta reh ulam biar. Maka kerehan Tuhan enda labo enda cakap saja entah teori entah rumusan teologis si mejilai lang di bata tuhu ndahi umatna ibas tempas manusia enda masih terjadi ibas lakon ekaristi si badia. Maka mari lalap setia kita reh ku gereja kaipe si terjadi ibas gereja pasti jumpa kita ras Tuhan. Pusuh ras keluarga anta jine pe idahi idemi kesah si badia. Jabab takai adinggo sinanami maka kita idahi di bata pengatakan bujur lalap jadi belas ta perban malam ateta jumpa ras Tuhan mari dagai rebelas kita karena Yesus man kerina isi saja sini jumpai kita terlebih
kalak si tuhu-tuhu ertima nangdangi kepulahan Jerusalem. Mari siturikan pengalaman kini tekenta. Ibas medsos tapi mari siban postingan karena pengalaman ta jumpa ras di bata gelahna lalap rebancar giah kita pakana geluh ta dengan lalap ermeriah ukur. Pace ebene.